Akajingela jakendu jung urupang henne kesngi ya UMLA kamulai constituency ubah proses ti saukmi ha kabayadai bat kajinglet jung kinong yalam kaseng All India Trinamool Congress AITC ha kesngi baar ban lejaki hakmat kaying dorbar Parlimen New Delhi ban persngeu ya kasurkar ha kabayadai berkimat baper kiba kajela kaya kendu kumtana kaliang jung uba piti saukmi ulaong bakila dawaru ha kabayadai bat ban itu no ya kaktin kasi bat garo bat ulaong baka jing ai kublai ka bakerpang na kabenta ka AITC ha kaba kilalet bandawa yaki isu ki baper kawai pat kaba penlengo ya uba piti saukmi ha kabayadai bat kane namar baka AITC kamsyam ladawa na kabenta ka inner line permit ILP hapo jong ka jela hibaro kawai ulabu jing keliru yaki MLA jongka AITC hapo ka jela Meghalaya babalai na kaliang jongki kila dawa yaki isu jongka jela Henry balai ki bandawa yaka ILP Kai ka ba ka ba yo i mga hagin ni ski manta de katiyo baladep nakaliang jongka nakaliang jongka AITC do nakaliang jongka MLA nang ni ka MP na tinapo no ka West Bengal nakaliang jongki kila pelong ka protest po Sabar jongka parlimen kaban nakaliang jongki kila dawa kalong sarkar bagan itu no ya ka ya katin kasi ya ka katin kasi bagarus ban include haga each the constitution of India kata ka jinwa jongki ban include no ya atli katin apoka ritis in charge jongka India di juga por nakaliang jongki kila ken sepang ka bodo issue tiga ika bang kaban nakai ka tong ni nakaliang juga ngai ko blay kerpang nakaliang ITC maka ni pang isu juga isu hakabri ban maka sarkar India kan itu no mata ya ka tin kasi penting garu kum kawai lagi language apa man kentup apa ka is constitution of India aku beli ka kerpang ndai kawai pada ban nakal yang juga ngasulingo hakabri bat ka state unit juga ITC hang ni pom Meghalaya pi nomor ba mensuang don lang ka kongres Dr. Mukun ng Kongres nga doon gidon na po Kongres. Dito ko po ang gidon lang na Kongres. But kung baro ki hindi pungot ki Emily jong jelah. Nakaliang jingi po jong house ngila ek bandawa yang sarkar India. Baka don kam ban nakaliang jong kahi kung baka lokular ban ay ka ILP po ka jelah Meghalaya. Mars ko ba ban ay no. Para ka jong po ka jing katpan jong ay ka sarkar Meghalaya. Hapo ka jelam jong kodot ke sama kumusya minister. Waka juga po nakaliang ba prestun kumu deputy chief minister nakaliang jongki ong ladaka don kam lagi don kam nakaliang juki don kam may lami ki emili baro amanta bani kendu piang yo home minister ha pede ba ILP kai ka bangai nakaliang jongahi nakaliang chief minister ba nakaliang jong deputy chief minister ba prestun ki haban sim kia manjala ni si po dali to nambar bangi bagai ITC kan le politics ha kan ka benta baka jinda politik jong kala dawa LP ka biang de ko mo kalong mata ka along la left behind ya kan ka issue de ka kwa ban nakaliang jongi ngin hap kendu be home minister bandawa ka chu ba hadu mata hing yang scam ban nakaliang jongi be don kam LP ha po jong ka jela me kira hi bar ko ya ka bangin dawa sa sarkar India ba nakaliang ka sarkar India kana ino mata ya kan ka ILP ha po jong ka jela me kira hi bar ko gila pasang ni gila dewan sarkar India siya do por nakaliang jo Amit Shah nakaliang jo la kular ban aino dai ngim tim dagai daw kala pelong bagan ni kam hadu mata kanang sateng di to kala sateng ni ILP bat nakaliang jongi nakaliang jong MD da po chupang dawa KNGOs ki dawa de ka bakas ngulungo pada bali ka jingli bang ko bu nakabenta ki MLA jongka AITC hangne po jela Meghalaya balai nakaliang jongki habaki dawa yak isu jongka jela Meghalaya hangti po de apa parlimen balai nakaliang jongki ki menta yak ILP kata ka de ka big question abang aku apa keli menta ki MLA jong AITC haju ka po ngako keliru menta yak MLA jong AITC hatu ka AITC kan nolong kan betan mata hakaju resolution bangila pas mensua benar pungut ngila pas ni dawa LP hatu kan don betan pada haju ko pot ngak war tim AITC hatu ha ka manifesto jong AITC kan don mata don mata kalong ya ke matri kam jong AITC baka sarkar India kan kamban menteri kam ILP hang ni
Namar ka ba nakala ka jungi gi kan syai long ka ILP ka dong ka win nagi ka lawan dong ka win nagi naga an ki ba kham klan ki ba khamosan ki la panyada na ka banta jong kende ki inflock ki mana syabar tingi su thup ha ka sidil ka don la ka jong ka banta ta ILP ka don la ka jong banta to ki don ki mana dong na po government fulia ka take advantage ka ong mafila don mata ya ka sidil beli ko ILP ndai ka sidil ka jong ILP la ka jong ndai nakala nga jong ahi haduk ka ni ka ski mata